tibatata mbo tibamama tukumini muthangu tulanda nga nsangu zetu zikiziyunga keri kabeni kululu zibula makutu luwa mambo tufuatiza yande kuna quartier Mpozo mu commune di Mvuzi kuna babokrilanga vo mongo ngamba kerika kuna kiamfu kimosi babokrilanga vo pont beton kina muna nzila kibeni yini ntama kibeni babokrilanga vo route carnaval nzila yoyu yisisa ba belge kerika nzila yoyu yitomeni fwa kibeni yitomeni fwa sakana kibeni ngolungolu mudiambu dina inkangu uzingilanga kuna ndambu yina kerika uta mona nkenda ye uta mona kibeni nkenda zifuana mudamde kiamfu kyokoni kifuidi kari kiamfu kyokyo kina kibeni infunu ngolu kibeni mudambu kyo kiamfu kivuka sanga makomini mamodi disongirila komini di Nzanza ye komini di Mvuzi mudiabudina kirika monsieur Nzau Seke una mfumu utalanga balabala yina yani talomba ku bamfumu kusavo batala kibeni kati bubu fueni mukusa kiamfu kyo balena mugudoma yirikara kyau kivutuka bonchwane buna kikalantama tufatiza yande kerika mukin ya kikumesa manungona fevrier info mafundra mori makumori etatu kuna Goma dina intumbanza ukiziyunga kinor Kivu kerika bayantikidi mukubaka bikalata mudamde ntsololu bontsolu zeyi kalabuna kuna nkindu kuna kanti bazingilanga kuna Goma kerika bapanteti babakirikala bikalati ibiena tufatiza ya nde kalabuna kuna etat de siège intuarisi go president wu nzoki nzondi ikiziyunga no Robert Seminga yani talomba kunkangu musavo kirka ukala kaka ye kivuvu kalabuna kuna nkindu me kivuvu kilenda mukufula kaka kimvuka kibanlongi mudani masikulu makuzulu tufatizaya de bakedi elokutakanu luneni kerika moke ntatu ki 15 ngona fevrier invu mafunda modi ye makumodi ye tatu kuna mbanza ye Kinshasa kerika kyo kimvuka abokilanga munkufivo rapwiko bakedi lukanu nde balenda mukuyambula kisalu nti yakulu Republique Democratique du Congo tuka mbasi kyokioniki kinya kikumye sambanu ngona February invu mafunda modi ye makumori ye tatu mudamdi mvula yoyoni yantikidi kyo kimvuka kibanlongi ku Republique Democratique du Congo bau bata bela nde kerika luyalu kata lenda ku musakvo kazitisa makulu mabawisana kuna bibwa ye kuna ntsele kuna mbanza Kinshasa tufuatizaya nde mulukutakanu luba ministre lu makumanana yetanu babokilanga fo conseil des ministres mulumputu de salameni mukentanu kyo kilutidi kerika mfumu luyalu Jean-Michel Sama Lukonde yani kerika talomba mukusavo bakulu bakala ye ngindu zimboti mukusavo ngemba yilenda mukuyala mo mambo matalila ndongokolo yi ku Zulu tufatiza ne Republique Democratique du Congo kerika uyambidi mfumu mosi kibeni uneni kibeni kukati kensiani intuadisi unti igine Bissau Umaro Sisoko Embalo yani kibeni uyisiri mukintatu kikumesa manungona fevrier infuma funda modi ya makumodi ye tatu yeba moneni bayambidi yenkunyani unti Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo muna ngisani kerika ukulumukini kuna aéroport international di Njili Umaro Sisoko yani una intuarisi u communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO munkufi kerika batamnuku yamba kibeni mbotimboti ku ministre utalanga mama numérique Désiré Kashim Eberand Kolongele nteti benda kuna suku di intuarisi disongela pavillon présidentiel mukusafo balenda mukuvunda kane munuta mosi kerika kumbela ntangu intuadisi unti igine yani zetokedi uyedi kuna inzo intuadisi kuna mo ngaliema musavo balenda mukuyambila babodi ye Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kerika tfezavo ngyambela zawu kazikeri kabatendwe zoku kunkangu kanti muna ngyambela zawu zina zisaridi minuta kuluta minuta 10 kerika Umaro Sisoko Embalo yani uvutikisi kuna nti
kensiani kerika mu nkokila kerika muna ngwiri tuta wande kerika bantu arisibo ba bodi ba ganaseni rendez-vous musafo ngaba fula ngyambila zau bu sibakala kuna lukutakana lumakuma ya ye zodi lu au conseil exécutif de l'Union africaine lukutakana lolu sulukala kuna Addis Abeba. Atondu mafwana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki huo.